Assalamu alaikum and welcome to our Arabic class. This is the fourth lesson on Shadda. We have Alif Dhamma U, Mim Shadda Dhamma Tini, Mu, Ummun, Ummun, Ummun. So we have Ummu, Ummu, Ummu. Then here we have Hubbu, 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 Ha Dhamma Hu, Ba Shada Domabu, Hubbun, Hubbu. And we have Sittu, Sittu, Sittu. Here we have Batha, 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 Ba Fatia Ba, Tha Shada Fatia Tha, Batha, Batha. Here is Hajja, 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 Ha Fatia Ha, Jim Shada Fatia Ja, Hajja, Wa Fatia Wa, Da Shada Fatia Da, Wadda, 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 Shadda, 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 Shin Fatia Sha, Dha Shada Fatia Dha, Shadda, 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 مرة 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 من فتح ما رشد فتح را مرة مرة عزة 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 عين فتح زين شد فتح زا عزة عزة ها فتح ها سين شد فتح سا حسا 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 قف فتح قا Shin Shada Fatia Sha, Kasha, 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 Kaf Fatia Ka, Sa Shada Fatia Sa, Kasa, 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 Kaf Fatia Ka, Dot Shada Fatia Da, Qadda, 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 Khabu, 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 Hazza, 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 Ha Fatia Ha, Za, Shada Fatia Za, Hazza, 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 Ha Fatia Ha, Faf Shada Fatia Fa, Khaffa, 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 Ha Fatia Ha, Qaf Shada Fatia Qa, Haqqa, 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 Dal Fatia Da, Kaf Shada Fatia Ka, Dakka, 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 Kaf Dhamma Ku, Lam Shada Dhamma Lu, Kullu, 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 Tha Dhamma Thu, Mim Shada Fatia Ma, Thumma, 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 Jim Fatia Ja, Nun Shada Fatia Na, Janna, 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 Ha Fatia Ha, Ya Shada Dhamma Yu, Hayyu, 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 Hayyu. So this is how we pronounce Shadda in expressions. Assalamu alaikum.